Mi koji zahtijevamo prve slobodne i poštene izbore, mi nismo neprijatelji Crne Gore. Mi samo zahtijevamo slobodne izbore i ne možemo zbog toga biti proglašeni za protivnike države. Niti zbog toga možemo biti izdajnici, niti zbog toga možemo biti optuživani da smo nečija peta kolona. Mi ne zahtijevamo prve slobodne i fer izbore kako bi proizveli nestabilnost. Mi nemamo namjeru da dižemo bunu, niti da pravimo puč. Nijesmo ni prijetnja stabilnosti, mi želimo upravo suprotno. Mi smo ti koji želimo da međusobno pomirimo ovaj narod, da suzbijemo razularene kriminalne grupe koje su pod zaštitom režima, da zaštitimo javnu bezbjednost građana, da istjeramo mafiju iz institucija, da stabilizujemo Crnu Goru. A preduslov svemu tome jesu slobodni i fer izbori. Neprijatelji ove države se bore svim sredstvima protiv poštenih izbora. Raspiruju strah od protesta i šire kafanske priče da će Crna Gora bez Đukanovića zapasti u haos i bezvlašće. Mi znamo da su sve to laži i da je laž osnovni građevinski materijal ove demokratske fasade koju je režim stvorio. I ne samo nje, već je na laži izgrađena i fasada stabilnosti i fasada tobožnjih reformi i fasada takozvane međuvjerske i međuetničke harmonije, kao i sve druge brojne fasade koje ova vlast godinama mukotrpno i predano gradi. Država kojom već 26 godina Đukanović upravlja i čije institucije su on i njegova ekipa samovoljno gradili, užasno je nestabilna. Sve međunacionalne i međuvjerske tenzije koje su se artikulisale 90-ih ostale su nezaciljene zato što ih Đukanovićev režim svako malo podgrijava. Nama je bilo potrebno pomirenje i bila je dužnost i obaveza vlasti da smiri strasti i podstakne zajedništvom. Umjesto toga, ova se vlast svojski trudila da postojeće podjele produbi, da zavadi narod što češće i što žešće. Đukanovićeve institucije ne rade svoj posao. Njihova osnovna svrha je da organizuju i provode izbornu krađu pod Đukanovićevom dirigentskom palicom uz svesrdnu pomoć kriminalnih struktura i uz asistenciju režimskih medija. A između dva izborna ciklusa te institucije selektivno i dirigovano primenjuju zakone pokrivajući visoku korupciju i žmureći na pljačku države i budžeta. Po obimu, po dužini njenog trajanja i po bahatosti koju lopovi pokazuju, ovakva dvodecenijska pljačka nacionalnih resursa i javnih fondova nije do sada zapamćena u dugoj istoriji ovog prostora. Crna Gora je odavno u stanju svojevrsnog dvovlašća. Našom državom zajednički upravljaju Đukanovićeve političke i administrativne strukture sa jedne strane i Đukanoviću bliske kriminalne strukture sa druge strane. To ravnopravno partnerstvo je izgrađeno i učvršćeno upravo u takozvanim izbornim pobjedama ovog režima, koje te dvije grupacije zajednički realizuju, a koje čelnici tih grupacija najčešće zajednički proslavljaju. Ti ravnopravni partneri u izbornim krađama poslije takozvanih izbora postaju ravnopravni akcionari u pljački državnih resursa koja se već deceniju intenzivno provodi. To dvovlašće o kome sam govorio, taj politički mafijaški brak koji je u Crnoj Gori sklopljen, to je izvor ključne i ogromne nestabilnosti države Crne Gore. Naš zahtjev za slobodnim izborima i za formiranjem prelazne vlade jeste korak u pravcu stabilizovanja naše poljuljane države. Fer i slobodni izbori su suština novog dogovora koji nudimo građanima Crne Gore, a prelazna vlada bez Đukanovića je jedini način da ostvarimo cilj za koji se borimo. Fer i slobodni izbori ne smiju da budu luksuz. To je minimum građanske suverenosti koja nam je obećana i oko koje smo prevareni. To je nužan korak u pravcu ukidanja endemske diskriminacije po nacionalnoj osnovi, u pravcu ponovnog uspostavljanja socijalnog balansa. To je korak u pravcu zaštite tradicionalnih vrijednosti i našeg kulturnog nasljeđa. Zato smo natjerani da izađemo na ulice i da građanskim protestima ostvarimo svoje pravo na fer i slobodne izbore. To nije antidržavni cilj, to je građanska dužnost. Pomozite nam.